in March ni somthum kumsang ni somni paruk ani a kovel mun sang atangin chanchin thar series tak hriatur omle teuh to a NATO le Russia inkar boruak a hro tak zet to a Middle East a tuipui kongpoi mo ber khar ani bok tuti da in US President Donald Trump ultimatum April ni rugatop tur chuan hnai to hle a India lama po sumle pai din mun athalo hle a rupee rutna tlahniam vawrtawp ani voin hian heng chanchin thar kovel ngor ning thei thil te hi kan thlir ho le don ani kan chanchin thar masabera chuan Europe lam lo thlir masa ila voin tlai khan NATO member poimo tak Poland chuan Belarus ramri a sipai sing chuang ada bel thut mai hei hi chanchin thar series tak ani a Belarus hi Russia thlop tu le an sipai tam tak omna ani heram ria hian military drills khau tak Russia le Belarus ten an nei awangin Poland hian high alert apuang ta ani NATO how tu ta chuan Russia hian Belarus atang hian Poland hi bai atum em ne ti an enfiam mek bok he bodara hian inkana achuak ani chuan NATO thuthung article 5 mangin NATO ram zong US UK le France te thlengin an enroll ngal angai dona chu Third World War Indopui pathumna tranchan ani ngal thei tlat ani Associated Press in antar landan in Poland sipai te hi ral thuam nena in paisa atin ramria hian an ommek ani Middle East lama poret sia thil serious tak athleng le ta Houthi rebels Iran thopte ho chuan voin khan Hypersonic Missile mangin ral thuam le bungrua phur longte an bei le a tuipui kongpoi mo ber bab el mandap chu an total blockade an khar tlat thu an puang hei hian kovel zong a ngong thei dona Europe le Asia inkara thil thon a thei to lo chuan bungrua le tuial thei wel man sang em don ani Reuters le Z News report danin voin khan Brent crude oil man chu barrel khata US dollar sompanga chuang akai hian la Mizoram ngeya po hian petrol le diesel man asan pha em thei ani tilman asan pha vek thei bok India ram chunga po voin khan Indian Rupee hlutna chu khovel sumle pai tlahniam na lama a vawrtawp tlomber lai a thlengta US dollar khat laka Indian Rupee somko panga akai chhota hial mai hei hi India chanchina ala thleng ngai lawa The Hindu le Hindustan report danin RBI chuan thu chua siamin poisa man dan thar khau tak siam hala ma se banking stock lian HDFC le ICICI te chu 4% zetin an tlahniam ngal ani hei hian a kober chu Mizoram thlengin eile bar le thilak lu import man asang don ti na ani a mipui tan thilom omlo tak ani Middle East lam boruak lo hoile ila US President Donald Trump an Iran laka deadline apek April ni ruk chu hnai to hle a India Today in a report danin Middle East lama boina as well zela Iran in Kuwait ta power plant abaina a India mi pakhat athi thu hriat ani a he indona hian India mi pariat an thitling to ani US President Donald Trump an sipai thiam big special force tamtak athon bela tuna hian hebiela hian US sipai singa chuang an omme kani Iran point an Revolutionary Guard Navy commander poimo tak athi thu an nem het ve bok China-Taiwan tension le report is asialama po tu tharar a omle a China sipai PLA chuan Taiwan holvela voin khan tho theina le long tam tak ral thuam nen atir chuak le a khovel hroi tu ta chuan Donald Trump Iran lama abuai mek lai hian China hian Taiwan lak atum mayang ti an hlau hle ani heng chanchin thar kan talan zong te hi serious veka khovel hian Indopui pathumna anai hle ni in a hriat ani in ngai dan enge Poland le Belarus ramri a hian indona chuak mayangem Rupee tlahniam hian ini tin nuna harsatna athlen iringem
comment lama ilota lang ve don nia